Yes, reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize kugubwa neza mwe mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe muri kanirwa makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino biba bigezweho. Umwanya nk'uyu nguyu tugiye kwerekeza muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Mumavubi, turebere hamwe abakinnyi abatoza bamaze kugenda bahamagara, ariko nyine ni imikino bivugwa ko umutoza Frank Trosten Spitira atazigera atoza, ahubwo nyine bazatozwa n'abatoza b'abanyarwanda bari basanzwe bungirije Frank Trosten Spitira wamaze kwerekeza iwabo mu biruhuko. Igitaraganyije benshi bafashe nko gusuzugura abamuzanye cyangwa se gusuzugura nyine ekipe y'igihugu muri rusange, agafata umwanzuro wo kugenda igitaraganyije ndetse agasiga atanijeje ko azaza gutoza imikino ya shani. Byose tugiye kuba tubavira imuzi n'umuzingo. Abakinnyi ba Rayon Sport bahamagawe ni bangahe? Abakinnyi ba Football Club bahamagawe ni bangahe? Ese abakinnyi bari bakagombye kuba bari kuri uru rutonde, kuri iyi liste yahamagawe mu Mavubi badahari nabahe? Turagendera ku mibare, turagendera ku ngingo zifatika cyangwa se kubifatika kugira ngo tuze kumenya abasigaye bakagombye kuba bari kuri iyi liste cyangwa se bakagombye kuba bahamagarwa. Ni imikino y'ishani ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite mu minsi iri imbere, ni imikino y'ibihugu nyine nyafurika y'abakina imbere mu bihugu byabo, niyo mpamvu turaza gusangamo abakina hanze y'u Rwanda. Ngenda kwibutsa gukanda subscribe je mugiye kubana n'isezerano Verite kabisa, kugira ngo turusheho kubana neza cyane yuko uba wamaze kugenda ukanda subscribe. Turaza no kunyuza mu bitekerezo by'abakunzi b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda batanze nyuma yo kubona iyo liste itarimo abakinnyi bamwe na bamwe bakagombye kuba barimo kabisa. Turaza kuba tubibavira imuzi n'umuzingo, wowe ntugiye kure. Reka abari naho tunahera amakuru yacu y'imikino. Mubyire ko Emery Bayisenge, Bene Data Janvier, Niyonzima Olivier SF ndetse na Mugiraneza Frodouard bari mu bakinnyi bahamagawe muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi izahura na Sudani y'Epfo tariki ya 22 ndetse n'iya 28 Ukuboza 2024 mu ijonjora rya nyuma rya Chad. Abakinnyi bahamagawe nabahe? Ntabwo turi buze gutinda, turi kubita tubangura kugira ngo uze kuba ubimenya neza cyane. Turaza kukubwira bamwe mu bakinnyi nabonye ndetse tunahurizaho bamwe mu banyamakuru benshi cyane cyangwa se na bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Abazamu ariko icyo wamenya kuri iyi liste, wenda naza nyuma yo kubagusomera ndaza kukubwira bariyo n'abapera umubare barimo, kuko aperi nifite abakinnyi benshi kuri uru rutonde. Hari Adolphe Hakizimana wa AS Kigali, Muhawe na Yogadi wa Gorira ndetse na Fils wa Etoile de l'Est. Ahangaho ubona ko Adolphe ari uzaba ari umuzamu wa mbere. Ahangaha rwose Adolphe nta gihindutse, ubona ko muri aba bazamu nta yindi judgment nashiraho. Ni abangabo uwa mbere azaba ari Adolphe. So abadefanseri ni bande? Abadefanseri rero hari Fitina ukina kuri kabiri, hari Rayon Sport, hari Byiringiro Gilbert Kagege nawe ukina kuri kabiri, Claude niyo mugabo wa APR, Hakimu Bugingo ukina kuri gatatu, Nige na Clement, Yunus Nshimimana bombi ba APR Football Club, Nsabimana Mabure wa Rayon Sport, Emery Bayisenge wa Gasogi United arahabaye ndetse na Burege ya Prince wa AS do Kigali. Abo nibo ba defenseur aba defenders. Reka tujye kuba midfielder. Mu ba midfielder hari Ruboneka Jean Bosco wa APR, Ngabonziza Pacifique wa Police Football Club, Niyonzima Olivier SF wa Rayon Sport, Ntirushwa Aime wa AS Kigali ndetse na Bene Data Janvier wa AS Kigali. AS Kigali sari ifite abakinnyi bakomeye kuko nayo ifite benshi kuri uru rutonde, ndetse na Muhire Keve wa Rayon Sport na Mugiraneza Frodouard wa APR Football Club. Congratulations kuri Mugiraneza Frodouard. Abo nibo ba midfielders cyangwa se aba mediateri bahamagawe muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ya Shani. Mu bataka ba Rutahizamu niho ruzingiye.
ba rutahizamu bahamagawe ba rutahizamu 12. Hari Dushimimana Olivier Muzungu wa APR Football Club, Hararimana Abdulaziz wa Gasogi United, Tisenga Arsene wa APR, Nibizi Ramadan wa APR, Mugisha Gilbert wa APR, Iraguha Haji wa Rayon Sport bagomba kuba hari n'uruca abana, Usabimana Olivier wa Marine Football Club, Mugisha Didier wa Police, Mbonye Umwami Tiaba wa Marine, Mubaraka Nizeyimana wo muri Marine Football Club, Bizimana Yannick wo muri Bugesera Football Club ndetse na Habimana Yves wa Rutsiro Football Club. Abo nibo bakinyi bahamagawe muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyine ya Shani. Noneho Rayon Sport ifite kuri urutonde abakinyi 6, mu gihe APR Football Club ari ifite abakinyi benshi, ihafite abakinyi 10. Ni hafite abakinyi benshi. Hari benshi bibaza ngo ese ko abakinyi ba Viziyo nka Onesime bakinyi bafite ibitego byinshi kuki adahari muri Rwanda Premier League. Abandi bakibaza bati se Kanamugire Roger kubera iki adahari, n'umuzamu Nzeye u Rwanda Jihad wa Kiyovu nubwo ari mu makipe adahagaze neza ariko ubona ko bo ku giti cyabo ko bahagaze. Noneho waterera amaso inyuma ukibaza ngo kubera iki Muhadjiri adahari. Kabisa ibaze bahamagaye ikipe y'abakina imbere mu gihugu, ntago harimo Hakizimana Muhadjiri, ntabwo arimo. Aha niho utitinyira rero, aha niho utinyira kabisa. Wenda abo baroje tubareke da, banzi y'u Rwanda Jihad tubareke, abo ngabo tubareke. Hakizimana Muhadjiri muri ekipe zose ibyiciro byombi haba Chanitsi n'iya Kane kuki atagaragaramo? Ariko aho utinyira mu bakinyi bo mu kibuga hagati ntibatinye kuzana Mugiraneza Froduwari nubwo yigaragaje, ntibatinye kuzana Ntirushwa MWS Kigali byibuze iyo bamuhamagara mu bakinyi bo mu kibuga hagati akaza gakina, cyangwa se bakamuhamagara muri ba rutahizamu. Unyumvire bahamagaye Habineza Yves wo muri Rutsiro, wenda ni byiza ariko muri ba rutahizamu Hakizimana Muhadjiri ngenda hamya ko yari kuza pe. Reka ndeke kujajinga abo bahamagaye, bari babikwiye hatere kugira uwo ntunga gatoki ngo ntiyarakwiye kuba ari muri iyi ekipe. Ariko Hakizimana Muhadjiri wenda haruguru ya baroje navuze banze Rwanda Jihad yakagombye kuba arimo kamemo. So nimara dusureza aha ngaha tuze kugaruka n'izindi ngingo ziremereye cyane ziruze kuba zigezweho. Iyi nkuru yacu yibandaga cyane ku Mavubi yamaze guhamagara. Tuze kugaruka n'andi makuru buze kubagezweho mu kandi kanya kari imbere. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabashimiye cyane.